in na nek način tudi dobrodošli na naši gimnaziji. Na progi B, 12:45, torej čas. Na progi 5, Neja Mantel, gimnazija Novo mesto, 12:45, ob neugodnem vetru -0,8 metra na sekundo. Neja Mantel, torej 12:44, Eva Vidnjević, 12:69. Uspešen žal tudi druge skupine. Gremo fantje, seveda pa je zaželeno tudi navijati, spodbujati tekmovalke, tekmovalce. Ja, 11:40 zaenkrat neuradni čas zmagovalca, veter je bil ugoden, plus 1,9 metra na sekundo. Malca v enem stranskem žepu je pa... Zabavno gledati. Kaj niso na eni Meni se da, če gledam pismo, samo posneto pa pa fut, samo teko pa gledam, ne. Drugo tudi se zdi, da je... Kako gor pa pojde, ne, malo gor. Ma krvni se skus, ne, pa sej, on je skus menjati trenere, pa ne jim pravi. Koliko imaš na vodi,
Quindi sociale, fino al giorno Prva gimnazija serije 3600 oziroma Robert Poleka še 3 minute in 20 sekund. Malo bomo izvedeli, koliko je druga skupina. Ajde, Timotej! E qui abbiamo condiviso la mossa che due subire la mossa di Dio del Treno e la messa di Ercaccio, la vincia 9. Ajde, Lenart! Ajde, druga! Mi bomo pa pušili zdaj. Ajde, Ljaš, imaš to! Če sem se tam z imenom glikal, da bomo sami glikali. Ajde! Ker Romana je ponosa. Ja, veš kako. Jasno. Ti z Romana ponosa. Prišla sem več od Simona skočila. Simon, skoči me tako. Ajde, druga! Ajde. Ajde, samo svoj tempo, imate to. Ajde, Jono, ajde. Ajde! Zapred za naš. Po mojem je bil. Za one, Olek, ide to mamo, je super. Ajde, Jono, ajde, do konca, daj, ajde, bravo.
najhitrejše štafete v tej drugi skupini. Tudi druga gimnazija Maribor, 43